TV West orubuhoro nakushimira mnonga ha program reba hindugire kandi program ije kuberuho izo ya Sunday shayina zecuro esabite yahwire tukaza kabarore muri fotopoto aharukuto aharuguto rwaza kasese kurga foto twatayira umwami Tombo ijana adhere yatugambire bigambo bironje mwena hi yakomere ntaratandisire nakushemerwa katutandisira kinyakulo kiringu tukaba twine mutano yeite n'abanaiba twine mutano yeite buramura bwite buloko kandi kugambire itaka lyange reno nyenkurinyo akalitunga kuruga mbukama hati nabo bukama tubaso kulija kulinyaho akwe papara papara byange nyina byufisha okuturo mu kibira oshangire nkishaki ahabo kube kibira n'ikintu kiri kutinisa omwenci bakiro mwensiri obundi harimo enjoka norebi woyine na animals ezo kwikiriza tokushanga wateganisubwa nangwa nkamara kimanyira no kubekiro zibasa mukaga nindu bata ningenda imkibira kyange kandi haloho ikintu ekindi natekerize no kulema ebidipa ebidipa binyakuli mukibira kyange beta fish canal whatever it is aboko babunkaba ninsoma nyakasura myaka yenkaga tukaba twina katabu kaitu ka science baketa science on the march akaba halimu ikintu ekirukugamba ngalo busamaki ba kuzaga butaito nubulia wana bwemevu baweta minions hati nanyo bunagarukire ndugire mwekizeero nagamba takagenzere mwekizeero even akabalo akasaru baketa mugunu nu Bwamba road mwana genda Bwamba kaloha twagenda yoga ntusohaye byenyanja nakinaki hati twaleta akabalo ebidipa bya nambere bayihaga musenyi ugwayombekere kikali hanu ifa halo nambere nteye ebidipa nanyo hati twaleta gwana ntutamu naito kuzaza naki obu nsoma kabarole obo bwana bwe byenyanja nemukene ninga nendijo type ni type yeta engege whatever it is engege whatever it is hati obu nsoma kabarole ntubutamu hati bunagarukire ndugire mwekizeyo nagamba baitu hanu katwakoraga ibintu ebi tulibana bato habwaki ntakitandika kikora hati natandika gukora natandika kulima ikinyakurehire muno kilomita 10 haro n'ibindi nabi biroho mbitayiro baitu hati weno bazaho ebisoro n'emibunaki hati akantu kange nasomere mu science nijja kusanga nikakora habo kubona nyamusana habe kiro osobora gena rundi ndi munji yange hanu tinkurara mukatimba kemuvu betati nkahandikaho ekitekerezo cyange nkiyeta STFM mu rujungu kigamba sustainable environment fight malaria and malnutrition nindwanisa malaria na malaria mabi abokuba emevu engege samaki n'izindi zinteiremu nziri obwana bwemevu nabweke emevu tekuntaliwaniza kurwara malaria kandi n'ekindi ekintu inahandikire concept ege inahandikire ningamba kuba abantu bona abanyakwina amaziba ga maizi abanyakwina wetland nibakora kintu bakora balima ebidipa bakatamwencu abantu bajja kutunga ebyokulya birungi bukombe ku mubiri kandi nibarwanisa n'ekintu batanga ekintu kyeme kurwara malaria omuntu kuyakubasa kugira akatimba nko tuntu tucahakaye ninga shakaronde bidrum akata mufish nogira ngo nayo nebasa kukora ha yes abokuba nkagamba urakintu nahandikire in fact nja kisharinga naiwe kintu concept yange egi negamba ngu
kuba abantu balinda kurungi amaka gabo nambere bakurara bakarora ngu tibanaga bicupacupa na gata izo nanka za nyakulu hanju izo busa nyakulu blocked kurora ngu busaho maizi agatungire nambere umubu gusohoka uzara malaria ni huwa yes So habwokuba nobokunaga akagundi kataito kati malaria wako umubu nguzaramu hati murjungu jete environmental sanitation kurora kemu nakasasiro mwagirinda naki tukuja kurora mubu nagumu kandi noyerinda otakugira ngo enjoka tizakutahira enjoka kuja kutahamu bako haroho hati nkahani nambe hakwera muno enjoka tizo kuja habwaki abachiza naze zigonza kweseraka enjoka zigonza kweseraka natsinike hati haroho osoko byara but michi oine Meat. shrubs nyingi shrubs ni so enjoka tizikweshere comme shrubs nangwa apparently ensoko bara no mwaka gumuntu mukibero okuntakaruzi enjoka negi nemu ubundi hari musamu repellent haro ibisake bindi ngibikumere binaki nambe enjoka zitasobora kugenda okay so ekekibira cyoro kuturamu the other time washaraho okwija kushitamu wajanga utocyenda kupangisomwa abandi hotel restaurant wagikinga wija mu kibira cyawe hata ekekibira kikurisize kita okay ekibera nintekaniza haro sente zange zindi ntanizire bansasule zita haro abantu haro ibanje lyange ntanimbanje ekitongole haro ebintu byabayireho sente zange zunkyali ninkyazitonga nokwikana hati mbwene hati shitezo ekintu ngonza kukora kiringu ekiju kyange kinambere hali cy'obunyasi ningonza ngareho restaurant yange kandi restaurant yange ebintu nkaba ninsoma nka France uko bagamba okole ekintu ekyabandi batarukukora osere akantu mukatale ukole ekintu ekyabandi batakukora mu rujungu bagyeta niche do what other people are not doing hati restaurant yange gikabiri mu town nayo was special habwokuba abantu balyaga no banywaga amaru abonka musa umuntu kwija hano manya ngo ize kunywa amaru no abantu balyaga no kunywa amaru hati ikintu ekingonza kukora mu rujungu bagyeta brunch breakfast and lunch habwokuba nko kunyina campsite abantu bijege bali breakfast bali lunch saa 12 bagende okay nuko abantu abagonza camping baikale batungu hati ebe nebyo ryo no planning akora abo kube cyucu cyawo cyuriho konkeda kikeje tukiri gukora tikirukora kuruga 9 na mushanju kuhike 2024 otwire no bahota habo ko wajangu hina he sente za oziri tizikiziri ozirindirire konko zirinzuro rukurya ki orukubahota akasente no okay hati kinyakuroho there is SME small medium enterprise then haloho subsistence enterprise hati haloho commercial farmers and subsistence farming hati ekintu eki abantu bakakyetegerezaga hati bagamba subsistence nguyo habwokuba tokuguza tokutunga sente hati omujungu agamba a penny saved is a penny earned ubwokuba olimire ekintu omukikaro kyokugula ekintu nokozesa ekintu kyawe olimire hati nuwe nanyogwe hati hanu kwija omuntu akakampinga mbasara kuija bajaga betu naka covid byeizire bakaleka natungaga abajungu bange mbaje mpapakinga nakinaki rundi omuntu ina akapateke nejja kubunga rundi nakoraki akasenta ako
nikankonyera nuko nikairenti kusumuka nkona. Okay, nkoko nasomere bya hotel binu natungaga abantu baina business da hotel naki ninkora consultancy. Ningenda ninyegesa nitunga ya kasente. Ka consultancy ako nikutunga kasente nimbaho. So nukutwire no baho. Yes. Oyina kasente kache konka katahamu katahamu nikukozesa ningura sasura amasanyarazi gange ningura ya temu yange naki. Hati eche kintu cyo ku conservinga environment n'ekintu cy'obuhangwa oyina hiwacu kopire iwe ekintu cyo kugira ngo tunje kibira okakiha kandi kibira cy'obuhangwa kitari ebe bituru kubyara. Hati umanyire ruhanga kahanga umuntu yakuho ubwongo. Hariho ubwongo kichweka kyemoso n'ekyoburi. Hati ebintu ebikuba bikozesa kurungi. Hariho kwehangahanga, creative thinking. Kwehangahanga ekintu kijja mu mutwe tukikopera anywhere. Hati osobora kugenda mu Uganda muno hona tosobola kusanga muntu kinomu ngo akozire ekintu nka kino. Kandi hariho muntu nambere akugarukira, buli muntu aina nambere ekintu limitation nambere akugarukira. Kandi hati ekintu eki ndenga kukyoleka abantu, hati iwe nk'omuntu oyine ebichweka bibiri. Ekichweka obwongo bwawe bw'emoso mbukontrolinga ekichweka kyawe ky'oburi, n'ekyoburi oburi mbukontrolinga ki ekyemoso kyabumoso. Kandi byona tibisobola kwinganingana. Iriso lyawe linu tirikurola nka linu, n'okutu kwawe kunu tikuhurira nka kunu, n'omukono gwawe gunu tikukora nka kunu, n'okuguru kwawe kunu tikukora nka kunu. Hati ebi bintu ebi ntakikope hantu hona batikanja mu mutwe. Wakikora wareba cyaro. Itsereza twumureho ntugaruka. Omuri ebyo byone bwabe nokora homa offices wabirori okwihaho eje motoka yo waguzire okijiguzo kwijo kagura ka pick up okaba no savinga muri nguki Savinga korra muki bikirota. Hati ekyabaire kirikiti ekintu emyaka 5 namazire mu Ekizairo egika nkora ko muno habwokuba nkaba planninga retirement. Hariho ebakweta working income kurora notura nokora hantu baitu bwokuba nokora hantu wenda kurora noyahora sente nuko otekanize bukuru bwawe noba nolyaki. So ekintu kinu ngambera nicyo ngambire no nkaba ninkora mu hotels naki ninsavinga sente nagamba akasumu kajya kwikanyina kukora ki kutandika kuhumura ntandika ekintu kyange. So innovation yo kutandika ekintu kinu kukutandikire ntayohoza sente mu banka na hano hona tinyine ibanje mu banka naki obusente bwange nakoraga ni nyahura business bwange ubundi nakoraga Nairobi naki obusente bwange ubuna yahoraga ubu wantandikisize gukora ekintu kino. Kandi shi esente zuwabire orukora otakagire mu Exile okoze saving ota okazukora muki. Sente ntagenze mu Exile of course zikaraga mu banka nakinda ntakozire kinta investingire mu kutandika business and this and that. But kyonka obusente bwange nkaba nkozire ubundi mu Exile ndinkabo consultancy nakoraga naka business kange nakoraga nakiki neija nazo kujya kutandika business yange. So kwaje kurugo mu Exile washanga sente zinu nkajya nazo kuruga mu Exile sente zange nkajya nazo. Hati kuyaho restaurant yenu nkaba nyina
business endi nkaba ngikozire na mugenzi wange Kampala nkaba tuyina grocery grocery baitu ejwamu ekizibu grocery ejwamu ekizibu eki kyabayireho na hati nikyo kugamba halo sente zange sente zange zindindirire ezo in fact akuba nizija zinu eki ekizibu kyange eki kikabaho habwokuba sente zange zona zikaba ziriko sente ku nyingi ku ziri hati hariho omuntu orikureba ha TV nayenda kwegeraho kureba nawe uko yakubasa kubikira nyensya ninga shaka tebekana so kuhumura kwe omuntu ogwo akakora ki wakuba nakora aina kurora ngu yayahura sente on the side it depends habwokuba hariho ebintu byokwetaaga kupangisa enju kugura ebyokulya naki baitu ka percentage aho nkarugira kiki kandi n'ebintu ebindi ebyokwija kwefisa ebyokucakara nobirugaho naki baitu norora ngu akasumi komu maiso ubundi bantaina amaani gokukora omuntu kandi n'ekindi akasumi nikahika emyaka neheka retirement nija hano abandi emirimo endi yokora tina pension okay hati nyo nkaba ninkora mu hotels akaba hataliho pension nkaba ntaina pension okay narugamu nagenda mwekizeera and that was the end of it akaba hataliho gundi but hati ekintu eki ningamba buli muntu wena making sure ngu halo akasente yayahora nuko akasumi nambere arugira kozesebwa atandika yakora ebintu eki kikuru muno kandi kintu kyekyo okukora habwokuba ekibaini ngamba halo kukopereza boda on boda saloon on saloon hati nosanga market eri saturated bantu baingi mbarwanire mbakora kintu kimu then aba sente mbaziha bantu nibo bamu nosanga abantu bakukurakurana iki kindi ngamba halo nokutekereza chumba ubwongo kukora ikintu cy'abantu abandi batarukukora yes nukorole ngo surviving bete ikintu cyo kwahora sente kikuru muno halo ikintu abantu kusimba ebintu byabo nojja kusanga nsimbire enju yange manye hiyo sente manye ntandikire business iremere kukora enju banka nije negiguza n'abandi amataka tugura abantu abandi amataka bagenzira kuba ina sente yohoze sente kurasasuri banje ikintu kibanje eki abantu baina kukirinda muno kandi nekintu cyo kupereza business orole inakora kole kibaro karora business inkutandikenu negoba rundi nangu omubintu ebyo watugambira kwiha twatandikira n'egishaha tutukahurireho omukyara tomwine omwine muto mukyana turebe hati nyowe tinkasweraga kandi kyonka amyaka nimba niseraki kyonka ngira omwana wange omwisiki na mwijukuru wange mwisiki omwana wa already hatungire omwana nyina mwijukuru hati so ogo omwana wawe otwire nawe okamureberera wamuhera fees wakamuhera fees yasoma heka na makerere ya graduating hati ine mirimo yakora so lifestyle ejo shanjire neshaki lifestyle yomwe oshanjire neshaki nungi muno abokuba tina stress free tina muntu akutalibanize busa ati ukora utakashweraga noteka ekiro kuteka tekesa ngo abashwire bine stress nawe tingambire nkirugira iwe noreba ngo yero kutura stress free ekiro kuteka tekesa ngo side eriyo stress hati abakinyakulo kirikiti nko kungambire hati nke mikono yawe biri buli mukono gugonza mulingo gwagu gukoramu
hati for example mukuba muri mukisika ke n'umusaija wawe aro ubundi gonza kubyama gwijagera wona gonza kubaza ibintu nkebi mera bibaho. So nico kurebera ngwiwe or stress free eco rukora eco rukwena nico rukora nicyo nkora kandi tweraho nkweraho. Reka tuze hamagara gawe hati omuntu owatwera amagara nkaga gutwahurira hariho bwarire life ningane gishaho cyo yurya life hati nyoti byona kabirore bibine birungi byona kabirore mazum. Yes. Hakuba nko kungambira nko lire mu hoteli ngezira abroad nkarara mu hoteli mu suites 5 star nkagendera mu nyonyi even KLM nkagenda Royal Class iri upstairs alo inyonyi Boeing 747 Royal Class serving na champagne. Connection zizo kabanoziha hiwe ezuru kutwara ombintu nkebyo uri umuntu wa muringo ki hati ekinyakuroho kano shangu hari hicinte tutamanya ekiryo muri buri muntu itwena tuli about 7 point something billion population. Buri muntu ruhanga ina nkukuyo muhangi tusobora kusana. Hati for example nyoti nkwetaga escort kandi tinketaga gescort manye muntu nandinda ne mundu nakinaki betalo abandi na sente na etaga ekale no mundu rundi correct no nyonu kone kuzirinti freely okuba tinyini banje lya muntu omuntu wakwija kunkora kubi obujinebu oli I am straight free. Mbweno muriyejo life ejo amahanga gwatambwire naki ukaza honko mu ndongo ukunda kuzina tukatandika kuzina evening cyane Nyakasore nagendaga teenagers dances zina twazinaga ibare kiryo bwire bwawe rwabiro zina bya Rocheru ya Congolais mukamugazina muta ntuzina muranka hati twakoraga twagendaga mengo kuli forget gundi ntuzina teenagers dances kugasa musanju kuka sahimu takakiri aho tu aboko nagendaga for holidays obuni ngamba ncyali Nyakasore nagendaga for holidays then my elder brother akaba rich na mkazi we na motoka naki ubundi nkega kuvuga motoka ncyali Nyakasore aboko rwo muka erigi ningenda teenagers dance ningenda nakawa hayo musiki ningenda mulago hayo musiki tugenda ntuzina nturugana tugenda na even nankulabi Suzanne night club ntuzina igreifu ukagirya nasemererwa ngambire nagenda France nagenda Denmark nagenda ga holidays in Switzerland akabali my sister ningenda even na London nanka so life ebibine birungi byona nkabirora hate birebi leisure time yawe no gitwazo leisure time yange really nyikarahana ngenda mu garden zangu burizo buryo mureje ndo hanu nsomere bitabo byange ngugolingire nkozireki wansi ne hwero ntunga abagenyi banywani bange bajya bambungira hano kandi halo ikintu ikindi cya nkozire kurungi ngu lifestyle discipline amaru mu hotel gali available 24 saha 29 ukuba tell careful you become umusinzi fuka mtamizi bait nyonka banyina saha zange zo kunywera mu amaru abandi bakabata kimanyire kandi hati nubunko banyina amaru mu njum
ntaina mugenyi tinso kwikara nyenka kutandika kunywa maro tinsobona bihange ina maro gange munju but tinso kwikara kutandika kunywa maro hatari omugenyi so wabo tine mugenyi tokubasa nonywisa ubwo mugenyi so mugenyi aizire rundi wansi nehoyero ngeze mutawuni oku tuli munanka nabo timugenda mubambara such hano hakacuka kange akangendamu ikara n'abanywani bange buy each other drink nindugaye nitamuka okay nke ihuriro munyabitabo ushomera ibintu bingi utambwira amahanga ninka quotation haninga ekigambo kimwe ky'obwenge ky'obugine ekikushemize munonga kandi kiri kugaruramu amaani ekintu ekikuru muno kiri kya free will muntu kweshwera mu kiki ekyokugonza kukora then ekintu ekindi niyo bagyeta affective knowledge ebintu byawe byokuba omanyire ebisobora kukonyera abantu abandi eki kintu eki ninkyesimisa habwokuba hariho hati ebyobuhangwa ebindinzire bino omuntu weena akwikara musite muno nature orwoya rurungi oxygen enyakurugire mu kibira kyange hano kandi n'amatoka zanyu mukuvuga ezo nanka omwiko gwona gundi yange emiti yange negisika muno kwa abantu batunga fresh air batunga orwoya rurungi eki ekintu eki kaguzo kyange nkagwizi nikieki tunga barabona ekintu ekyoyegere kikonyera kita n'abantu abandi okay nanyo nyenka nintunga ebintu by'abandi bakozire nanyo nuho nayegire nuho nakozire ki hati hariho ekintu ekindi kya abantu kurwanisangana kutemangana kukora ki hati hakaba hariho ebiragiro by'amaani draconian law manya mu runyankole mu rutoro turakyeta tuta eriso mugeriso nayo bakuyamu eriso an eye for an eye and a tooth for a tooth for a tooth hati eki kuba nenga kisobora abantu timanyire nkuko ndakikora aga magezi kinyinago beti ndenga kusharinga n'abantu nkuba twegesa umwana kuruga habuto omugamba nikyombe nikugambira nti nyondi muntu omundi mu abantu babiri kuba guno omukono guhutara guno tukuhura pain inwe riso kuba lutara tukuhura pain kuno okuguru kuba kuhutara kuno tukuhura pain hati nkisana iyo kuba nkuteraho yino hura pain nyoti ngihura bet hati kuba nabaho kwegesebwa kurora ngu iyo oli mukabantu babiri kuba nomanya obusalizi omukono guno kuba manya obusalizi bwa guno tugusobora gukora ki guhutaza tinkimanyire inyo abasomere kunaka mutugambire nkoku musobora kikora ekintu eki tukikole tuta kibe mu syllabus curriculum rundi kiki egi training ekorweta nuko abantu baleke koraki kora ko bingana kintu kikuru muno kandi kintu ekindi nikyo abantu kuno bangana hawa ebitebi nerangi hati in fact kaba mukatabu ka Romeo and Juliet ka Shakespeare what is in the name kiki nyakuli muibara ekyache kya rose wokitahan
jacket yange hano mbagyeta Carnation bunkube hankayo musiki murungi mbagyeta Buki wokikwate kiachi cha rose ekyo ukakita hasanduko yange mfwili mbagyeta Wreath but it is still one flower one rose flower hati ekintu eki abantu bakubaire batakuleta kunubangana habwerangi habwebitebe haloho abantu ebindi ekinyeta functional literacy abantu baina amaiso tubarora baina amatu tubahura baina eminwa tubabaza hati kuba nkaguza kintu kinu kikaguza omulimo gwa member wa parliament nugo wa NRM ina mulimo gundi wa NPU ina gundi wa FDC ina gundi omulimo gwa member wa parliament obano w'ekibiina ekyo obano we nikiriya biina omulimo gurukushana baina omulimo gusana hati opposition ija mwete kwakaniza kuija mukuta mbwesha hati opposition rero nikiba nikimanyisa ngu hakirero omugasho gwa multi party politics nugu hati kanikyo ngoza kukaguza iki bantu basomere bet hati ekintu ekija mukuta n'okutunga leader of opposition na opposinga ki hati entekereza yaitu ekintu kino bundi unikara nimpunira ekintu ekija mukuta abantu basomere baina ma degrees baina PhD baina ekintu ekyo mito yabo nekigenda muketa yino opposinga ki hati deka ngambira akantu akandi bagenda mu caucus kwa TVTs kuba omuntu aruga mu caucus akagenda a member floor of parliament in a parliamentary immunity toso kuja kumbinga ngo habwokuba hakanize cyabo the only thing ekyo kugamba is a rebel numweta rebel baitu hati haloho ekintu ekindi kingoza kugamba nikyo doctrine ya power separation amahiga asatu ga government executive legislature and the judiciary buli bantu baine kiragano kyabo bakutera tunuko hati doctrine yagibwe abeki aro mutakagihireho member wa parliament atire kiragano kya legislature ayongera atere kiragano kya executive hati mu bibiri nikiye kirkulemu nangwa nkenya bamakuru mwina kubakaguza abantu bano nikiye kirkulemu omuntu doctrine ekyaro tubakagihahoga term limit bakazihaho na age limit bakagihaho bete egi decree ya nanka power separation whatever it is tikaruga hoga hati eki nkigenda ukita nango mukikaguza abantu bano mubete mbakaguzi nkija kita kasita iwoine omuri obushobozi hati wakibuuza mbwenu obu wakibuuza bije bakugarukire kandi bangaruke muganyozi nyoti nyina microphone nkayi microphone hati niyo jine nchokurebera nyoti ndiyo ninkugarukamu ndiyo nanye ninyenda kurura kuruga hati ekintu ekikuru okay hati ebintu byebintu nibyo ngambire hati constitution bagamba contradiction ezingambire zi buli muntu ene kintu kukwakirora betu ekintu ekwata abantu twena twina korora ngo twikiranize ekintu eki tukikole tuta okay alright ninjira tugire ntuhendera koroba warugire omu magara g'enseegi ninkizina kirungi ryo kwenzire kureka enyuma mbwenu kukorobeza kanchete legacy
at least ndizire kikaro kino omuntu anyakulinzire ebyobuhangwa kandi ninzire ebyobuhangwa tibiri byobuhangwa byonka nkozire ekintu ekintekerize kusobora kuhonyera ihanga lyona rundi ensi yona ekintu kyokurwanisa emibu ndimire ebidipa habwokuba emibu negenda kuzaara mu bidipa omu kandi encu ndiiryaki obwana bw'emibu at least eki nkikozire nkuruga munsi abakugonza ensiri wazichendeeza nazichendeeza kandi ekirungi kiri ha media abantu bakaija banyinterviewinga bamakuru nayo hati nkokuwaija oti abantu ekintu eki kuba bakutwara mu maiso rundi gavumenti yonka kuba necwamu ekakihondera buli bantu boona bakalinda enyikara y'amaka gaabo nungi nambere emibu etasobora kuzaara kandi abanyakwina amaizi nambere baleeta amaziba naki bakalima ebidiba ebyencu ensamaki nkoku nanyowe nkozire malaria nija kukeha turikuhendera obuhabuzi bw'orukuhereza omuntu ogumira ha program nakureba ekikuru muno kiri ngu hati twabaza ekintu kino obwongo bw'omuntu bwebwa ebicweka 75 ha 100 ebintu biba bihuliire nabweki ekintu wanogonza abantu bakikwate oyina kwikara nokoraki nokigarukamu hati nikyororra mu makanisa no mu makelezia no mu mizigiti isitu ali mwiguru embabazi bazigamba buli kusaba hati nabweki halo akantu akandi akanayegere ngwe ekintu ekyokuhurra nikikweba ekintu ekyokurora nokijuka nekintu ekyokukora nokimanya hati egi niyo niki ekintu ngoza ekintu ekyorukuhurra nikikweba ekyokurora kureba nokijuka nokijuke ekintu ekyokukora nokimanya yes hati in fact eki niki ekintu nkoku twabaza ekintu ekikuba omuntu bantu bakihondera rundi nokwegesa dissemination of information nokwegesa ku masomero kunaki kuba nibahondera ekintu eki nkikora kurungi kandi ekintu ningoza pikinga abachina bakozesa obusani bweta graphics muntu utirunaka nkyokurora baina bilioni emu milioni 3 1.3 bilioni bet norora abantu bona begere naki habwagundi bakukozesa kanyo ekintu kinu ninkirora nkakiyegaho unagenze France orujungu nkaba ntarumanyire wakora France nkaba ntarumanyire bet hakaba hariho language lab twagende mu lab norora nohura umeza 3 nkamazire kwega inkusima muno mwebale muno kurora mwatekereza akasumya kuona mvugira matoka manya abandi mwizire kurora ba at least nanyo mwampikaho natunga akagisa kubazaho na TV yanyu yo gumira ha program kandi aho nho twahenderera omugenyi wetu yabari omukuru Tom Boijana Adieri yatugambira ebigambo birungi munonga hariho kiyahererukana naco yatugira ngo ekintu koro kuchurura nikikweba ekintu wakireba nokijuka kandi ekintu wakikora nokimanya so ekyo nekintu kirumu obwenge bwingi munonga kuwa kukyekwata obundi kikakwera ebintu bora kubyebwa ebintu bimanya kandi ekyo nkimanyisa ngo ine kuto munkora so nyiseriza twendereraho twaba turi aha Harukoto ahari Fort Portal Kasese Road omuri Fort Portal kandi district ne Kabarore nandi betko mujuni nyine Emmanuel Mucyunguza ha kamera kandi Gerard Katsabu mukutereza bishana abagenzi bitu hatimu yareba hindugire ko kututaho tosha
tubakunda munonga ahabogumaho nimbendezo ebirungi byonka weekend nungi week nungi nembera nungi esabandendere